Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Mga luksami na mga pagariyami adno tuwa isa ko mga bangsat tano. Miya kay share katano mukit sa text sa ginga iya social media. Ayaw to uni aging kuto pa kay sa iyan na may pantag sa ginga iya piso wifi. Why? Ini pa kay si ino to kay adong kuno tuwa isa ko mga ulama salafiya bangsat tano. Apia karata iyan na pia kaharam yang naging gaya piso wifi iba di kawiyagan naginan imbagan tano sa mapuntok asumbag aya kuno to sabab agya pakaharaman yan nun saging kanan piso wifi ibabaloy akawiyagan na kay sabab sa kusar kun si kumarata aya manan yan na aya ko nakadaklan pugulugun nasiran pugusara aging kutwa internet si kumarata oy nagito ko ni sabab agya pakaharam yan naging kanan alagidanan sumbag apya kaharam yan naging kaya piso wifi agi ina matagya kawiyagan na malubay sa taman malubay sulagidanan manaw to na sumbag tunay sabab na dama na ketuon ka kawiyagan ku dunia inunta na kapakaya mausar sa haram apya anto na dagangan nagkapakaya mausar sa haram aging kutwa tawa pumasawon aya ibaratian na datar o mga gelat badi sangat anta kasalakaw sa na mga weapon mga sandieta oy sinapang nagapakay man naging kuto mamasaw na usar niyan mamusa marata ay baratian naging kuto tulisan na miya masar ka sa gelat o pamakaaya kawiyagan ka na mga gelat oy naging kuto gelat apya masanyar ka na inusarian sa kapanulis o di nakapamuno ka praransom oy udi na aya kawiyagan ka nagiruman na ya naapian tunad na kawiyagan nagkapakaya mausar sa marata utaw apumasaw uway ugid na apya pan si inusar aging kutwa taw si kumarata aging kutwa dagangan ka na makaaangis ka kudusa maana makaliliw ka sa aging kutwa dusa di kaun maapad asar ka kana bangkaw inibanay oy aya ka pakasulde ka kudusa nabang kaun banayin aging ga iya dagangan na nakawiyagan na singa usar sa maratao mana aya buka pa sa kurkaon na asar ka singa usar ako marata nagiti ka pakasulde ka sa dusa oy kay ini banayin kaun asi pagusar ako marata amay man kadang kaun banayin kagibu pa makipaparadan ka sa ging kutwa dagangan ka sa aya antap kaun nakakawiyagan na makaangyas ka sa ging kutwa dusa nalagid mamuging ka na piso wifi kanabang kababanayin ko mga tao pugusaron pugulugon asiran pagusara kumarata na asar ka kanabang kakiran babanayin kagibu